Okay, tu nia Photoshop 2026 sa some color thleng dan kan zir khom dingi amai sabi ka zukha kan va open dingi. Okay, hina hin asam kha kan tua ding ronga adang kha zau chiam chau lo ding asam vial kha kan tua dingi chumi ha chun object selection tool kan la dingi na hin select view phala khan minung lem kha kan ba met ding chumi kan thleng ding mi kha here si ronga here vial kha kan select dingi apply ka tua chu thele image ha adjustment ha color balance ha hin atua thei du thleng thei chu pakhat si se la chun chidangi atua dan chu hi original si se la selection kan la dingi hina hin here kan la le dingi kiti chun asam kha select ko le dingi chu the a image ha adjustment ha hue and saturation ti mi ha kan ba net dingi na hin colorize ti mi kan net ding hina hin hues ti mi hi khala va thleng nak saturation hi atak le tak lo kan ti kai chu hi mi chu eng le eng lo to na asi chu hina hin color kan du mi kha kan hol ta dingi Rihanna is vekin or Rihanna is some vekin. Okay, atak to kan ti sile chu lightness back thei. Okay. Khati khan some color kha olsam te I thleng dan asi